Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngwamukele kwesimanje sekulethela zona-ke iy'ndaba ey'fika ngaso-ke isikhathi kunconywa-ke isenzo sakhe laphana-ke ubhekeni-ke womaskandi-ke uSimamoza ngendlela-ke akuphoste ngayo laphana-ke ey'nkundleni zakhe zokuxhumana-ke ekhasini lakhe lika-Facebook ngesikhathi-ke encoma yena-ke uKhuzani noma-ke encoma-ke into eyenziwa uKhuzani laphana-ke emcimbini wakhe ngey'22 zawo-ke uMashi laphana-ke eCarnival City ngesikhathi-ke yena-ke uKhuzani-ke indlamlenze-ke umfokapongose-ke ebungaza-ke iminyaka engu-15-ke ekhona endimeni yomculo maskandi awuyizwele-ke nangu-ke umlandeli encoma indlela-ke uSimamoza-ke akhulume ngayo noma-ke aphoste ngayo laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana bese-ke mbukele uyehla uya laphana-ke comment section sizwe uvo lakho ukuthi ngabe-ke wena-ke uphawula uthini ngayo le nkulumo yakhe-ke uSimamoza kanye nawo-ke umlandeli-ke womculo maskandi ophawulayo njengamanje. Nansi-ke ividiyo, siyabonga. Ngane zakwethu sanibonani. Yiyo lawo mashiya amakhulu lawa umbhobho kabi. Yazi nokwenothisa insizwa kaMkhize lekuthiwa uSimamoza eyibiza ngokubhekeni nomaskandi la. Iy'pusi-ke injalo, iy'momo injalo, kodwa nginokuyinothisa ngokuyilandela kwami ephejini la ukuthi yayikhuluma izinto ey'positive le mjida. Yebo phela umuntu ngeke ebe perfect kukho konke, kodwa nje nokumnothisa. Uthi uSimamoza-ke ephuzweni lakhe uKhuzani ngokunikela ngomnikelo wa-100,000 kubashobeni Khuzwayo wenze elikhulu. Ngicabanga ukuthi ukwenzele nabanye abaculi leya nto ngoba ngicabanga ukuthi uKhuzwayo baningi abacula abe-deserve ukuthi bembonge nje, yabo. Nami futhi le nto ngiyayibuka ngoba sisuka kude nomaskandi. Loya baba kaKhuzwayo u-strong loyana, indoda yamadoda ngiyamvuma ngoba yikade wasizimembatha iy'mpahla inhlamba loya baba. Mhlambe mina ngizoba late kodwa ngizosho la ngikhumbula khona. Cishe ekuhambeni kababa wasemaselewini ubaba uMahawukela zamqala lapha inhlamba. Bayazazi-ke abanye abantu basebekhona ngaleso sikhathi endimeni yomculo wamaskandi, yabo. Kwaphinde kwazoshona uMgqumeni kwaphinde kwayiso lezo, uyayibona le nto leyo. So Khuzani Mfokampungose ngicabanga ukuthi uKhuzwayo umngoni enhlizweni yakhe uzoba nokuthula ukuthi khona into eyisipho epositive ngale ndlela omphe yona akayithole nje ngokuthi usebenzele umaskandi. Ngicabanga ukuthi lento oyenzile uKhuzani uyenzela abaculi abaningi kakhulu. Mhlambe futhi abanye bebekufisa ukukwenza babengenamandla, abanye abasebedlulile emhlabeni. Ngihamba-ke emazwini kaSimamoza Mkhize. Dala lo baba seyithola iy'nhlamba lo. But namhlanje siyambongela uKhuzwayo ukuthi kuqhamuke ingane akayizalile ngokomculo uyakwazi ukukhumbula ukuthi baba wangisiza, bamba nakho okuncane. Siyakubongela baba uKhuzwayo ume njalo. Siyakubonga nawe Khuzani Mfokampungose, uNkulunkulu akukhulise mfana kithi, uqhubeke nje uzenze izinto ezinhle. Uyobonga, sokubonga usaphila thina ngathi kulinde ufe, yabo. Sokubonga usaphila because izinto ozenzayo uzenza phambi kwethu kuningi. Noma kungathiwa uyisitha esingakanani kodwa ngicabanga ukuthi ezinye izinto bayazazi abanye abantu ukuthi uKhuzani uzenzile izinto ey'ningi, mhlawumbe kunezimbi azenzile. Phela umuntu akapheleli bafowethu emhlabeni ukuthi kungathiwa usengaba perfect, yabo. Zikhona-ke iy'khala ey'bekhona ezinye ngike ngazizwa zithi wayengabanga abikho umuntu uyenziwa kulo mcimbi. Nalapho futhi uKhuzani angamsoli bafowethu, phela leya nto leyana ibiyi-celebration yakhe, bekuwukuzi-honor-a yena self ngale ukuthi azalinde ukuthi ahlonishwe abanye abantu. Leya nto bingaye specific nabalandeli bakhe. So mina ngesingami ukuthi uKhuzani uqashe nge-feeling yakhe ukuthi yena ubone kubani akamfanele ukuthi akazoba khona emcimbini wakhe woku-celebrate 15 years. Angimsoli nje nakancane. Phela akusikhona bafowethu konke akokwenziwa umuntu emhlabeni esiyokweneliseka ngakho bafowethu. Kufuneke kube khona la esespacini sakhe nje, a-relax naye ingqondo yakhe ikhululeke, enze ngendlela ayethanda ngayo. Siyabonga.